Mba Kristu mba Roman Katoliko shatachi Bakele mzungu velu humbu atama nkuo yimanta Yesu Kristu shatomotanu didoyo. TV television kuhu imyongu St. John's Cathedral Boko hichombo tali TV uvane anumbe tesi vie atama nkuo Yesu Kristu shachi mpeyo uo umache. Iyila Yesu ji hizege pristi na hana takingi ayila mbatame shauvea swati umyongo. Zuwa kwa waso gayo zege pristi tindi loho ye anti yu na nanga Yesu ya na oron fesije. Ayanginga karenyo mkombo mbatame shi swati uvea zege pristi shamhenu kolon Yesu Kristu kashiene Yuda Isokarioti vati mamyongu ave. Moto Kayafa unamwe agbengra zurufa kyundugbe heje vikulishe Yesu lu agbengra zurufa kyundugbe. Yesu temakwa ya umasitio vamba heni na awo vanga ha shia masipasinve monkla tove na nengonum ke tove gbapiliyo shi tove we ha shimakba eje lu atongu kwataja jeso unyima kwataja we ufanga mbaye kwa yamba benyo Yuda yemshida kuhu zege priesti kwa mbatame uza ben tomu yange hila yomulutia ambambo chabo kumayo kuna hape kashiene zege priesti lohomba Yuda mbakangen ya gema Yuda washa keve uza korun Yesu ye. Yesu yemsha wo ole ke galo Getsemane uza rimsen shilame atena kwashio ahide na ha baheni nachi velu yaven so andeve ve moyeme. Yuda hemen bakangen ya gbenda uza korun Yesu baza nengena na shinkpe wo ole ke galo Getsemane yo Yuda suse Yesu zwa shakiai anamba Yuda yo kashiene ve mase korun Yesu ye. Ihi yeme Yesu Kristu hi zege pristi awo wenji amasikae yemana hi gomna Pilatu wen zuona kwa bugayo pachi ve yemana yo Petelu nyima Yesu achina ta wen faonga Yesu wande orona ha he gao gomna Pilatu pa ve zwa Yesu kwa buga masikana ve yemena shatu Herode he yao Herode pa ve zwa Yesu kwa buga shi Yesu venda ulame to Herode ka ave ve hide vidana Pilatu Yesu Pilatu masikana ve veda Yesu ji shatindeve wen zuona kwa bu yogayo kahi yavene Yuda hida nyareki batame ma zege priesti azanave wen yo adamasi sending yona ben ba Yesu yo ahingi kyaki tomo kimba Yuda Zungwese manantere Zungwese venao ata posu ve gbideon ve naun ta ve ton die trankon uyeme Gogota pe zamado ve mba yivu ha shaterankon la banye he Gogota yo ve Yesu akondusha ve yadarami ve hamatoshu amichi. By the suffering of Christ your Son, you have saved us all from the death we inherited from sinful Adam. By the law of nature, we have bore the likeness of his manhood. May the sanctifying power of grace help us to put on the likeness of our Lord in heaven. Shiu Yesu va emurayo ve wan yongushadzwa ama to asuamo kipetele akaye beve na ha ve masiyeme kyomi Yesu beza yishinwa kashame choyantiv msu no luna vesinenge yanumbe atama ku Yesu ne lune dodo sashio gen kamo wan wen tefa
Ondaka, Shachu, TV, Boko. Shine.